nongeye kubasuhuza mbaye ikaze hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, aho tunonosora amakuru avugwa mu mikino ndetse tunonosora ibivugwa mu mikino zigiye zitandukanye ku isi ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe ikipe ya Rayon Sport mukajya gihura n'ikipe ya Mukura, ahantu ibintu bigiye kuba bimeze neza gatanuko kandi ndetse ikintu nakubwira cyo mu kandi kanya muri stade Amahoro ibintu biraba bimeze nabi cyane, biharaba hari guca uwambaye kabisa. Abafana ba Rayon Sport bati uyu munsi Rayon Sport irabikora, nuko tubivuga nibize gushira mu bikorwa, ariko bamwe na bamwe bakavuga ati uyu munsi Rayon Sport turayiteze. Muri comment n'indi live baravuga ati uyu munsi Rayon Sport irabikora, ikipe yacu, ikipe y'abanyarwanda irabidukorera kabisa gatanu kabisa. Reka tubyitega amaso turebe ukuntu biragenda, kandi n'abafana bamukura bari kuvuga yuko uyu munsi irabikora kabisa igatsinda Rayon Sport, ndetse umutoza wa Rayon Sport yatangaje ko uyu munsi agomba kwerekana icyizere mu bafana n'abakinnyi. Bavuze yuko uyu munsi baragaragaza ibikorwa bihambaye kabisa kuruta ibyo bagaragaje mu mikino zigiye zitandukanye. Icyo nababwira cyo ugenda ukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibigende bigucika kabisa. Rero amakuru ari kuvuga yuko mu kandi kanya saa 9 muri stade Amahoro ibintu biba bimeze neza gatanuko, kandi ibintu biraba biri gucika. Abafana Rayon Sport batangiye no kugira aka kanya, batangiye gushira amadarapo yabo hejuru, ngo batangiye guserebura, ngo bari kwitegura intsinzi. Ngubu ibintu birakomeye yuko ngo bari kuvuza vuvuzera, bari kwikaraga, bari kuvuga yuko uyu munsi Rayon Sport irabikora gatanu. Kandi reka tubyitege isaa 9 duhurire hano kuri live, ubundi twirebere match yacu ukuntu ibintu bihagaze. Igihe nugenda udakoze subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigende bikucika kabisa gatanu. Kandi nkubwira ko ukeneye kwamamaza nimero 073 35 35 91 4, ubundi ibikorwa byawe bikazamuka neza gatanu. Kandi cyangwa se ukeneye kuduha indi nyunganizi twandikira kuri iyo nimero, cyangwa se ukaduhamagara gatanu. Kandi kabisa nuko ibintu biba bihagaze 5 ku 5.